RV in lisusete nalosek tieso timni timkwatiama abama izan zabu ajisute khwa nyunyu zaiti khwa khudzu cho chami kwabi ti phawati jumpo nyabi loderan khudzu cho chu ngalo ti to ko ha hin sikothe ti phawati jumpo nya jamni kwekwa udo shido chanama byu cholyama ngalo jamni kwekwa nya matiluntali tutama loderan khudzu cho amya tiama kwete kwemi ngalo kulinga mabunye ti phawati jumpo nya jamni kwekwa cholya the jamni kwekwa chirya the loderan khudzu cho kwabi aphadaba bi zile khosni amya chi sathule khwama mi ngalo ti phawati jumpo nya jamni kwekwa chirya the loderan khudzu cho kwabi uduru su hovumu su maphadaba bi mais mitama wakhuhi kwa zile khwama mi ngalo ti phawati jumpo nya ti tu ku ha hi chisa ko the Roma lo phikwa shehama evangelican lutheran wakhuhi kwa ti phawati jumpo ngai mi kalyama ngalo ti phawati jumpo nya lutheran wakhuhi kwa kalyama junya catholic khu sok kwa bi halyama Martin Lutali hovuma ma lutheran khudzu chobunya catholic khudzu chokwa bi halyama ngalo Martin Luther catholic khudzu chokwa bi halikane ngwa ha kho ikhude shi ti phawati jumpo nya ti to ku ha hi chisa khothe lutheran wakhuhi kwa iwuti khwa davuti khwa kalyama cholyama mi ngalo thumanya chami dama thima mi ngalo ti phawati jumpo nya ti to ku ha ku chu ku kho chi ha ma sa chu ti ne the li chi ni khwa pe ta nga ma Martin Luther nya catholic khu so ku kwa bi halyama reformation day ba ma kwa ti phawati jumpo nya i chu phebu te chi fu sin pai da ma kwa bali na ma bi jiwa ka ma mi ngalo Koma pudu ti phawati jumpo nya bi lutheran khu so nya wale khodu amya chi jolya ma tengai mi lomo wata ma mi ngalo ti phawati jumpo nya catholic khu so te ma khuvumwa ma khuthe ti phawati bunya catholic khu so kwa bi halyama lutheran wa khuhi kwa ma kalyama ma jolya ma mi ngalo golingai mi ti phawati jumpo nya amya chi sethu si lutheran wa khuhi kwa kalyama ngalo thimanya khudzu cho chami kwabi ti phawati jumpo nya bi lutheran khudzu cho chami ju ngalo na lokro glasu ajisute akhu shamwa